Te hang dengan peni kum no ban register ya lade nangkong pi sumudur pi ngala sene pi kaling kani kadi kaling pilih na kani kaling pin sayo kani kaling indala de register pila ban register ki daun nanjong pi pilih ya ka krum gumto tapi la poi ha kani ka krum te hang ni pin press ha kani sign up now. They invited you by food one hang ni pi de ban yo iya kaka ID jong pi hang ni pila ban register bon teliki ID tang ba kan ni ka de ka kerteng ma pila ban yo itu kan ni ka food ID jong a mundur ka food ID jong hang register pi food ID jong a ti la yo i hang tu invited you by food pi ban yo i ka te kerteng jong pi la da pi yo i kamut pi ban log out fa ya ka kerteng jong pi te hang ni nang kong kan ni ka ngachu copy kan ni ka phone number jong pi kum tu te sumudur pila pan ai ka phone number jong sumudur tu pe kum tu kala jai ka tu number ka tu jong try tu badon pening sa jong fi pade nga chu copy paste kum tu kan ka email jong fi ru present tu la fi type ban ba kala jai tang wi number ro te nga chu kwa ban copy ban kan sung ngalik na ka tu ka email ba fi send ka tu ka email tu fi nga highlight tu nga present ni copy na ngala copy nga paste hang tu direct tu the username kani pila ban ai kanu ro kam le re te nga smut nga akwa ban ai fi ban care lang number 1 ma first ID nga ai number 1 smutur te ka password pila ban ai be jaki down nan jong fi rule same password same formula ban care lang smutur nga ban ai first name ban care lang @123 kom tu select all copy paste sagi down nan jong fi direct paste ka password jong pi to paste confirmation kani ka pin code don kambat don kamba pin aya kani ka last 5 digit ka phone number ba pi don kamper ba register kani ka na santali 7798989 to aya tu pin code 77989 pia ban ai be daga last 5 digit ka phone number 77989 tenda pila de press to press I'm not a robot press agani ka circle ka square hang tu ndala tik kum tu te pila ban press registration kan mau ka username ba dagrid sudah download kam dak he dagrid bat kana number kumbanga IP ban kerlang ada one anda pila de kum tu lej na kanika desktop site tu na kanika light.vi te pi desktop site hang tu te hang ni ha ka setting symbol hang ni pila ban upload new avatar sumutu ngaku ban upload do revi pila ban upload ya kador tang ban internet mo pila ban bu ya kador la jong ru kam le re fotos nga select kanika sumutur kani baik kum tu kalap mi tenang ta pila ban ai kerteng ni ban kerlang shella sudur tu andi pila dem kani ka skype facebook ka ki link jong facebook yu jong pila ban ai da pi mai ru le save na pila press save untuk hang ni pila ban ai ya ka sumur ka email jong fi email kan wan ka message confirmation da fi mai ru long hi te pa pi ai ki tu ban la ban in nga copy ka email jong fi kum tu nga pentap hang tu nga paste be hang tu press save anda la kala press page an email has been sent to specified address nang tu play akate ka licenses pila ban confirm kan isa try agree page kum tu da pilih biang akan ka license sa chisen page karpan iba ngilaban activate nang ni okay dengan sapan i fin dalai kan dokum no ban activate ekni ki team jong pi kini down nan jong pi ter tapi le general pilih ikum tu okay tang kum tu hi kan ni ka de ka link jong pi ka invite link jong pi pila ban invite press untuk copy kalau ada link has copy pi kalau pening tu tementang aku ban log out ka ID jong pi sumudur nga press kan ka link jong pi larang aku ban register ki down nai nga ban log out fa invite link te tangkum tu hi karo kom register hakani ka virus ka basuk ba
Kani ka link jong pi pila ban invite prok mental re ko ban register log out cho ka ID jong pi ta nang ta lek sa nakani ka link jong pi ban tangum tahi